Četvoromesečni Njegoš, koji je 29. januara u Paraćinu sticajem nesrećnih okolnosti pao iz nosiljka sa prvog sprata zgrade u podrum, preminuo je u utorak u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu. I pored nadljudskih napora, lekari nisu uspeli da se izbore za život dečaka, koji je u Tiršovu odmah posle nesreće prevezen iz opšte bolnice u Paraćinu. Već na prijemu je potvrđeno da je povreda veoma teška i opasna po život. Dete je, nažalost, uprkos naporima kolega, podlegao povredama, izjavila je profesorka doktorka Dušica Simić, šef intenzivne nege u klinici u Tiršovoj. Kako nezvanično saznajemo, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je obdukciju, nakon čega će se znati precizno koje je sve povrede beba imala i tačan uzrok smrti, mada se odmah prema vestima iz Paraćinske bolnice znalo da su povrede bile izuzetno teške. Dečak je, nažalost, posle 8 dana preminuo. U paraćinskom naselju Jagodnjak, gde su se svi molili da mali Njegoš, koji je pre 4 meseca ugledao svet, preživi i da se oporavi, ne mogu da sakriju tugu što njihove molitve nisu uslišene. Kao da se ta porodica kamenjem gađala na Boga, kaže jedan od komšija koji se sjeća da je bebin deda Momčilo pre 14 godina izgubio blizance u požaru. Ne znam kako će Momčilo, koji je kobnog dana nosio bebu u nosiljci, ovo uspeti da preživi, a samo je želeo da bebi skloni ćebence sa lica. Ni u snu niko ne bi mogao da pomisli da može da se dogodi ovako nešto, da beba u tom trenutku padne. Stravičan događaj koji je po drugi put unesrećio ovu porodicu, raseljenu davno sa Kosova, dogodio se u prisustvu roditelja i starije sestre preminule bebe, kada je njen deda izneo nosiljku sa detetom iz automobila i krenuo stepeništem ka stanu u naselju Jagodnjak. Želeći da dečaku bude udobnije, Momčilo je hteo da je skloni ćebence koje je pokrilo lice i u trenutku kada je nosiljku prislonio na gelender prvog sprata, beba je ispala i završila u podrumu zgrade, proletevši kroz prozor između stepeništa.